คิดตัวเตะจีบไปอยู่เลยเฮ้ยตุนทุ่งมาเฮียนินตัวอีเล่ปาติลจุงสังกันสวยโดนนี่อะกับบุลาเฮียนซีลงปุยวันเชียวอันนี้กันมิเทียม PhD English Literature นี่อะตินเจียกมีอันนี้บอกว่าสังนี่มาตับสักทิวรีที่เตะรำบวย Literature ที่เตะเราเจียกตัวอันนี้ history ละมาตัวเราลันดันเตะอันโจสับพูนะตัวยันน้องเอ็มทีเวลแต่กันโจโดนตินชูไม่บากาชวนทุเรศละเองอินเงอันเราลันเวทีไล่เตะกันโจโดนนี่เอาเลยจีไปเลยพวกพี่เฮ้ยตัวนักก็สวยอังคารเลขาเจียกมีนเชียร์ซาวินีอะรำบวย Literature แต่พอมีนันเชียร์เรามินกระเรียที่ไล่แต่พอการคอมเมนต์ระดับตักกิโดอินกระเรียตัวเลปาติลชุงจ้างเฮียนินอามาซาเบรินตูนมาเราทราบแต่เราสวมมาแต่ที่เฮลเตียงข้าหุ่นไล่ครั้งข้านินมิโซรามามิโซจีเฮียนตัวยามปาติลโมฮีอันเราเวทินเรื่องที่ไล่เวลค่ะมินันฟิลด์เช่โอเลกลมอามาใส่ก็ใส่ด้วยให้มีตัวปาติลชุงจ้างกันใส่ด้วยนะให้มีอัน gay liberation movement เนี่ยมั้ง gay right ลำปังฮีก็ตุยปุยตาตีนั่นนี่ชัวร์ว่าให้มีกันทุเลยละgay elements เราอมเตตินกัน history เลยขบัวเองมันเราอมเตค่ะสามีปกวขันโซลาฟ์ก็กลมอ่ะขันเราเรียกตัว gay literature ทีนสามีสองปนิขันตัวปาติล homoerotic love ที่ตัวไม่ก็เราเรียกตัวบุกตินสามีสองปนิสองปทุมขันปัจจุบัน college English department นี่นะ globalization เลย identity ethnic identity ที่ seminar นี่กุมขัน paper กับ present book cái ai sẽ thuộc lệ sẽ được dọc cho nó mấy thế mà chú buổi buổi mà support cho mình cái chuyện này in soi mà khan hay mi colonial period mà làm mà khan này mà chú chú lo to mi zia cái căn hộ thế chứ là chuan internal Burma Frontier Service thuộc agency Stevenson khan ale kabu the economics of central Chin tribes khan Sodomi chung cha hi lo zia toชุดจวนทิลวังตักมาเสอมสีนินอาศัยชุดจวนนินให้มีลุสาฮิลส์นำมาพกขันพอดีอังค่ะอมอังยินอาศัยจุดจุกสวยฟักอันนี้เราหน้าอินเองมันก็จะบินสวยมอดหัวสุดต้องมีจุดเจ้าดิกชันนารีจวนนินเลยลุงดานกันละมีปาเลยมีปามีเชื่อเลยมีเชื่อปนนะที่อินอาศัยเองมันก็จะอมจุดอมตัวที่พี่วันรำช่วงนี้เลยขบุนโนจิจอร์เลยก็อีกหน่อยที่สังนี่ปลียอติชัวขันตัวไอ้ข้อฟังจงจังที่เราใช้ตัวบริติชเอาหุ่นมาขันสู้อันนี้เจดังน้ำมันที่ขันินจานอัตเตมาชุนอัตบนลามันใจข้างข้าหัวส่วนนั่นที่ละอันฟิลิมเราเล่ที่อินเราเสียตัวบุกขันใส่เจ้าแต่ละสังนี่ปกว่าเวลา RSS อินมี IBC section จะทุ่มสมสริปัสริจังอินเดียมาหลังยุคล้วนขันที่มี homosexuality จุดจังที่บีกับที่ Western culture influence นี่ถูกตะขันกันเสียอามาร์ดสู้อาจิมีเตนันเสียกันก็มาสุขที่ยังไงเราไม่ได้ต่อเชื่อใช่ไหมเล็กบุปผารูดวินิตาเลสลิมคิดว่าเป็น same sex love in India reading from literature and history อ่ะขันตัวมาสังเอ็นที่นั่นมาบาร์ตาที่เตรามายานะเลยขบุเบสันติการเงี้ยมันลงหัวตัวอันโลเซตัวตาสุดอินเดียมาพอลอมตัวจุดที่นั่นจนเนี่ยกันปีเลยกันพูดถึงหุ่นอ่ะพวกกันเองมันจุดลอมตัวตากันเชื่อว่าสังขัดจักวะปักวะเอเบริลทาคานินขัดหุ่นลายลุซายฮิลส์ซูเปอร์อินเทนเดนต์ SWJ ก็ละคันปรวานาอันที่ทุกส่วนเราเสียมตัวมีปานิสีไม่ใช่อินเซียข้าอันที่ข้าอันที่ที่บ้านสนะมีปาอ่ะข้อสตูระอาทิตย์นั้นเตะกุลินาเตะเลยมันเสียแต่ปนเตะเวงไอทุเตะทุกส่วนอาเซียมาตินโคตินาข้าเล็กข้าอัฐนชัวข้าจุดต่างจวนข้าอังทิลข้าลัดติลุยันอมจวนอันลัลเตขันอามาชิตัวเต็นทูอัชวตาจุมีมาชิจวนสังขัดจริยสมกัวปะกัวขันJ.H. Laurent le Savitch Atekanin an le kha zia among the headhunters of the Society worldwide magazine in sa khazariat sumko pakwan anti chwa khan hemi
tuai kan ti ang chi cross dresser chung chang hi an ron ziak bok alin te po thalak po nge mo o tunai thalakan suwa khanin khata khanin athlaga khanin me sein cheya in chei tui burzu a khati ang ka be bulvel te po pot le po pot pa ti te omta khami a azia pa ka khanin patil chungchang te po an ziak thowa vai bel te zomi pa in chei mi pa na anga thok te kha an ombok ta chulai chuan thil pakhat I chinchiat tlak de pakhat chu I service le lorena tena anzia khan tuai tian mang lo ani men women tin manga amar chu akum som nu chi akolana thu chuan siam vele kan tuai tin mang ta sa pronga ji ave ve ni ta chu enge mo chu lo om to an khang kha I colonial le pre colonial hun malama khani Christian era po khan om chojel tu rin ani ani chu abeng war thlak ke chu I tunai soyang khan zo sap te lo chu ma tak tak po khan om tina ni achan chu pu buang te lo chuak te pon ti khan an jiak man ta khania tuna kan an soi thar po hi nia toile patil chungchang hi thil thar po ni lo tin issue kal reng hi ni ve a September ni som ni pathum sang ni le som panga dai to khan kumnga lai chu ni tong chu don na kumnga thuak kan all NGO ho hi MZP te YME te MCP te he hoi meeting nei toile patil lo luar lutuk chungcha hi an tinge mo kan ti don le ti te pon khati lai khan kumnga vel kal ta te po khanin committee na meeting na te pon lo soi to a he tu na po wen thang hianin soi hi la diesel thina adon le so han kal leila nisina khan kan ngai thatwa I sul nu te gay literature ti te po khai an sia ka literature a hian nu man nei dan kha mi han soi zau sak le la ni til pakhat pastor van chunga khan ale khabu luseile avela namdang ta chanchina khan til pakhat ngai nom de me lo zia chu patil ram chopui chu an otling thelo ti lo zo to ta chu British oina min ro ma fe thil ni ta chu ta chuan entirna angin mi pahni pasal kha pahni lian lunga le ro kholian te khanin patil ram chu na an khroi luyan lotling lo ti te kha ta tin hemi polenga thlang tla ti tong kham oma polenga ti te po hi an soi dan chuan tuai ten an soi ta tin lian da wan au tuai se le te poi se dang lam bi tak yang in an soi ta mar chu approve na kalam chuang lo enge mo ti ang deuin ta enge mo hi soi tur o man tin a literature lama hian ni hemi tun nu a homoeroticism chungchang di hi han sei ta ni homosexuality akatu gay literature kan ni ta homoeroticism bi ka hi chu hemi homosexuality chu atakram kha atakram anwa da ya kha ta amar chu homoeroticism hi chu ani atakram anwa da chi alo ani le dan do ne chele pa mi le ni pa ti ang chi te antinan psycho ti le dar po ni te po enge mo chu anlo in rala kangin Halloween chai thin an antinan kadi dari antiang te ni chele me se di ang han in chana han address chu ni ani ngai jong ti na chu ni chona mar chu enge mo kha chu homo eroticism bo ro kha chu omta antinan mizo na hlui ti moni le khabu pakhata zol zai mizo na lui le khabu Professor Ariel Thanmoy zia pakhata lung pui then thangi zol zai tiong ta zol zai chu ahril fiana chon lasi zol zai ti nani ta chu meichia khanin lasi kha wa zol chu engemo mi pain lasi ten zol a tiang khanin meichia lasi zol kha chu soi tur om lo ta tro mi painan zol chon mu mangra ma te engemo no chen ti atagra ma te ram no ten lo chen amar chu lasi anwa zol kha engemo chu om amoni le o ti thei tu ni amar chu engemo om amoni le ti so ani ta achina kha chu tiang chuanin kan na le tun ma kan lui anga te po hian mu tu rom ta tun hnuwa hian ke mani mizo fiction bi kimela mizo than tu ni le mizo fiction a point engemo chu element ni mu chho tu rom zel ta entinan thrang ti lalzui thanga zia te khan thrang chu kan hrianga kan nu pan lai chu chung kan chian sa toy thrang ti ten lo hre ta khami a khan ko la om ta ko la ka chu I ramhuai thra lo I chiam berak hanita toile ko le tenan chan chu par moi
reng ram atang an san chu kha toya farnu choi khan ko la kha adem khina ko la khan aning khan nam te ni ngai zong ro mun le me che ni zong chu na to me sin ti ta kha lal zui tang han pu chwa te ran lal zui tang a phe chu kan mi ma sa kan first generation writers ani ta sang ka zakwa som ni vela piang sang ka zakwa songa Tripura vela zuk ti ta khan chu anu zela point tenan pusa yo ya thon tu no ko phanu ti anga te tin silan nun changa rom rai thuru ka nga te chuan sailo khoma tn bangal kana zia khami sailo khoma series enga mo te pokan mu tu rong tin pupc long kunga thon tu zia pa thinge dam ti anga te po enga mo tuai patil bo ro ze wanita chuan ma feli hian agony ti hian in strong de manager amara chu ichina ka sai tong khan hemi homo eroticism pawro ka chau khan min chen pui atak ram ero chu min chen pui chi lo khina khang kha kan thule ha kan lo nei chu ni chung ba ka choni ts kup chunga le khabu anga te tin lung le ni tc zone in sanga le khabu ko khang ka an novela tu om an chu tun din muna kan eng lo chu poetry poi han kal style english poetry poi ani sei tur ting chon hi chu ani de do ni mo ti a elements za ka chu mu mani a beng war sa ke chui soyang khanin kan jiak mi ma sa la zui thanga te thleng pon le tun laia kan jiak milar mek te pon an lo tel ve deu zeu thin ti na lo ni mo lai chu ni chinai soyang khan han le lokila chui mi then khat khan mi zo ji nga hen sa khat sari som sari amo som ko bor chovel kum jabi som pariat na lai vel khan nia tuai kha ron lang tran in an ria patil te mo tin sai mar khuwa lal kang lo han tian lal te po kha tuai kan tiang chi kha ni in an choi to boka chu ti la chuanin a literature ten an i soizom vek maila en po ni sela hei zirna in sanga te thopa e college no pangte university no pangte mu thangin gare he ho ji nga hianin a luarem tu then ka thianin hei trend khat omang an soi chu a korean boy band te kan en satin an film an drama vela te he nga wang han tuai hi luar ha mi pian pui ba ka hianin heng thil vela waga luar ang te an soi boka ti lai hianin a thiam na lam chu thu khan ni sela langi lo in chiar zawa i ni chinai soyang khan experience lo nga ta mi ko nga hian ti lai bor hi ngai dan chu design an ma ni han encourage to an encourage zong ni lovin kamial I opinion hrim al luar ti lai kha khang vel wanga luar khang e nia san chu ni tin college no pangtei mu thin ta ka nga khanin e khang chu ni am kang mi zo chu ka thia me hemi tiran in nang mani hun lai ang football in an lai sa kha ju ko sombre chowa khan chu nan tam lo nge tu nu atia entertainment lama te du me chua the nom nu te hian I tlem kan korean lampang boy band ten an la nu te hian in alo thuar ve deu tak nge ti lai bor ve le I mu chin bo ro ka thalai mu tam in nia nang ni chu ni china atilama ka soyang de ka ni gay liberation movement ti te gay right ti te gay activist ti te heng te an lo om te la ti mela heng hian na sa taken engemo an ma ni identity anga ram ten suwa shelo na kha closet ta changa in kharthik to ron ten suwa du na kha tin ni kum khan han seibel taila october la khan atc hemi ncci national council of churches in india bultumin sensitization workshop an ron ne chuta chuanin gender identities tiang chi chuncha an ron ne ta chuan mete nu tila bipania mechia inlet to santa korean ti tele helai gay community media po telen oma college student ngei pon ta khatiang khan an mani a po hen infuina le khatiang han community kha an om veni strong de me tin an community te po kha an han soi ma chon level sang hin lo om veni klema sang de te amin ai chon na te point clear ve lo tro kan in clear whatsapp group te pon nei te pon soi ta ni an mani a chuanin tunma chon that gender anga soi chin an nia tunu a ero hi chuanin an mani a an identity a chan chu pathian mission mi pale mechia siama ti kha khami kan lo injection ba kan injection ka mu da na ni le khami sensitization workshop an ne kuma thil ke mana ka charta
chu an ma ni han ti tai na I lo shethiam se pathian in bi pa siam me chi siam ta amar chu an ni kha anom ve tlat me ni chu pathian in adu taka siam kan ni me thoti te kha anril ru tu me ani khata tang ko khan pathian a hian anin identify pathian a I chanda man ni ve thoti te pathian in siam kan ni ve thoti te kha anin me bel ve kha ni chakna siam ve ni te pona sheta ni I so yang kan college level te university level te chona nom ve me te me hei hi chu I ne I so yang kanin Korean style ti te heng social media ti te media hrim hrim chak to wa hian thil kanin copy zum zum football ti pon he ta khovel le lema mi te in dress dan te and hairstyle te zum zum kha kan copy lai khan hemi hetiang gay community po kan an copy lo thilo ta yan na sat takin tunma ne na comparison apung lo thilo te po ka engem factor ra kha thila kha ne tho kamuda na ni ani ang ina la phir cheu cheu mo ang khamhan lai de chuan ni se na la phir cheu cheu mo ang chi te kha tu na chon tua la anon in pho chuak na sata deu ani an di lai kha churo adot le a chuan in hebi tuna gay literature ti ang chi ve lang hi kan thalai ziak tu thar vela hian in ti muna nge ti lai hi kan kalsan deu nge ni kan ziak vak ngam lo kan society hi chu I rianga Mizo society a chon KP lamte ai mit mei ven te lo na mei the wai me te po heti lampang hi kan tui vak lo mi literature lama hian hani le khang I kan novela kan soi thok ko zi kan ni minor character tren khat ang chau khan an lan tir ta TS khup chonga thon thu a novel mangai na tu bo ti a kharin a chang tu pa main character unau pa kha tuai aron tuai tira itime yang tuai character kana din ta kha dam ri lo up alai a mi tak pe chu ro re lo ba ti tira ma se an ko do na ka chu ate I ti ania chu ate in ti lo ka chu na ei du lo ti vel te ran ti ta tin ka sei le pakhat ma feli egoni ti a strong khop me kha a chang tu kha silam pang ania amai ro chu a han lem kol tir vel bo ro ka kha chon ni atakra man thleng me do ni le ti tu kha ni amai ro chu anan on fal te khan takram chu thlen ti chong lo ta chu I ke manak ka chirve china chon character strong de an portrait chu ni ta amara chu abba ka sei ne ho chu he la ya sira atinga inom tu ran lo vom be de ang chu ni ta taksu chu kan budan chu ni amara chu ne lan zui thanga bo khan ke le ta lan zui thanga kha ti ma me chele me ching mai chu na tuk me sin ti kong kam lar khat le ka lo mong te kha ril zia kha thang lai hu na ha chon ti ro re to se khanin ka ti ang lo ze zo te ka chin chi thla chu ni ke hun thatak min pe kan lo me